ngithi vele uhle wathi yena akafuni umntwana usenjikela manje kodwa uqala nguye wathi ufuna umntwana ngitshele labangani bami labangani bakasisi wami bathi hey wena hamba ekhipha ngabuyela futhi okwesibili manje lapho kwaba very pain okay yes so sona besicina lapha lesiketi bengithi lesi sketi mangithi ngiyasigqoka ngisiya etown kube nelizwi lingibuze lithi wena noma so mawuhamba kanje ucabanga ukuthi abantu bonke laba bakubona ugqokile na okay sathandaza from no inyembezi lizana zabuya futhi ngakhala ngaze ngafila into emhlophe iyehlela ingiyembathisa kanje ngisiba nokunye ukufudumala hey ngakhala ilizwi layo sithi hayi usisi wakho uzophila Welcome once again kwikota to media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu angiqale nje ngokubingelela umoya ongcwele okhona phakathi kwethu bese ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message uma ngabe yaqala ukuhlana nale channel ungasashintshi la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu aveze imnandi indaba zala ekhaya likhona izwi bukhona ubufakazi konke nje kuthinta nje umuntu noNkulunkulu ngiqaleke nginibonge nje futhi ngama comments amahle engihlala ngwafunda njalo ngiyanibonga ngokulike namanje nisazolike nje ngiyanibonga kakhulu abanye baye babuza ukuthi ukulike lokho kusiza ngani kuyake kusize uma bekhuluma ngealgorithm yayo iYouTube ukuthi uma abama likes emaningi kwenza ukuthi iYouTube ispread kakhulu igcwali ebantwini angithi inhloso yalama messages ukuthi aye ebantwini especially abangakamazi uNkulunkulu ukuthi nabo bagcine sebemazi kufana labo uthola ukuthi bese bephumile endleleni bavuseleleke baphinde babuye ngoba ekugcineni kwakho konke ukuthi sonke sisindiswe okuyiyona intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bonke mabasindiswe bafinyelele kulazini iqiniso so ngiyabonga futhi nisazoshare ngiyabonga nje ngama channel members ngakho konke okuhle enikwenzayo ngiphinde futhi nginibonge bese ngibonga nginosisi ngekho ngedwa la eduzane kwami sine guest igama lakhe usisi Sinothando amen ngiyabonga nje ukuthi ukwazile ukuthi ufike siyakwamukela la ekhaya kwakota to media ngizothi nje ufile ekhaya amen ya ube nje at home ushare indaba oyithunyiwe today so siyakwamukela nje mhlawumbe uqale ngokubulisa amen yebo elinye igama lami ngunoma abazalwana abaningi bangazi ngoNoma ukuze kuqale ukuthiwa Noma mina ekhaya ngokukhula bangibiza no so manje mangifika la eGoli umama lo bengutshela ngaye wasejwayela ukuthi athi hayi nginoma wena lakhula nje kanjalo up to today laze la ngingenisa kuphi ekubhabhathizweni ngingene lalo futhi likhona ngabizwa igama lami kwaqala ngoNoma Sinothando Hlongwane yes okay yebo namanje nje uzothanda ukuthi sikubize kanjalo futhi noma iliphi konke kimi ku right akunankinga sifake futhi nasekuqaleni ukuthi mhlambe umfundisi noma umpostoli noma umprofeti mina angazi mina ngingumfundi nje ngingumzalwane okay yebo ngingumzalwane yes ngokukhula ngithi la ngizalelwe khona yes sisale sesingena nakhona lapha asho sesingena endabeni ke manje amen sesiyaqala ke sobulisile sitholeke ngoba ngiyazi ukuthi unobufakazi ozosilethela bona but before ubufakazi awuvelanga waqala nje or wathi nje uqala ukuhlakanipha vele sewusindisiwe sewunobufakazi nawe uqale nje ngawo wonke umuntu I believe sike sithole leyo background ngiyaxolisa futhi angiqeda ngikubingelela nami ngiyakubingelela ngibonga nemthandazo yakho nemthandazo yabazalwane bonke bakhona abafundisi bama bahlala eMpumalanga kwaMhlanga
umama kakhulu behlale esho ukuthi hayi nawe sicela uhambe sicela uhambe nawe uye share ubufakazi manje ngithi ngiyabonga imthandazweni size yangifikisa la ku brother Shabangu ngiyabonga kakhulu ngizwa ngijabulile liyale lithandaza ukuthi uNkulunkulu aphumisele indaba njengokungisindisa yena ngoba ukuze nami ngibe nobufakazi kusuke ke uJesu wangena empilweni yami ngiyabonga siyabonga nami ngibonga nje ukuthi kudala sitokho sikhuluma la ku WhatsApp lokho sikhuluma finally sesizahlangana amen sibonga kakhulu yebo ngesikhathi esifaneleyo yebo yonke into inesikhathi sayo amen so mina ngokuzalwa ngizalelwa endaweni okuthiwa kuse Flabus kwaTemba i-district yethu thina sikhulele emaplazini ngikhule ngumuntu oyelusayo bengingumalusi ngilusi inkomo imbuzi namadonki bebengekho abafana ekhaya thina sizalwe sababaningi amantombazana noma bebekhona kodwa mina bengihamba ngiyoyolusa vele ngikhule ngiselusa angithi obhuti bebebadala ngokukhula bahambe bafuna imisebenzi so mina ngase ngisala ke ekhaya ngaba ngumfana wenkomo mara vele ukulusa ngiqalise ngincane I think ibe ngo grade 3 awu uqala impela usasemncane ngisasemncane ngakhula ke khona lapho isikole engifunde kiso kusebungwe primary school ngase ekukhuleni kwami njengoba bengisho ukuthi bengiyelusa ngisakhula lapha some other time ngihalela nje ukugqoka impahla ezinde ubhuti wami omunye umdala athi hey wena wayifuna ukugqoka njengabogogo ngithi ngifuna ngithanda ukugqoka kanje kusho ukuthi mase ngisindisiwe sengithi obusho ukuthi bekufakaza usindiso bekulusindiso uJehova belukhuluma kimi ukuthi lo ngizamzuza kuphela uzaba umntana wami uzosiza abaningi naye asizakale so ngakhula nje kanjalo kukhuleni kwami ngase ngiya elokishini usisi wami wabengithumelela imali ngahamba ke elokishini ngaba ngumntwana waselokishini ngakhula ke ngakhula ezandleni zika malumekazi wami naye ngiyathemba ukuthi uzongibona so ngakhula ke kanjalo after sengikhulile sizini yebu teenager ngaqala nami ukujola ngaqala nami ukujola ngaba ngumntwana nje lwana ongalaleliyo aba futhi ngumntwana futhi bengiquiet abengithuli yazi bengithuli nama ungikhuza futhi ukuthi ungayenza into le bengaphikisani nawe bengixolisa kwesinye isikhathi noma ngiyesaba nokuxolisa ngikuxolise nje ngokubona ukuthi ngiyazithoba ngiyathula so hayi ngakhula ke kanjalo kwaya ke hayi ngaba intombi ngaba ngathola angizange ngithole ukuthi kuthiwa ngalotsholwa to the indoda yami yokuqala ngizange ngithole ukuthi kuthiwa ngalotsholwa ngizange ngilotsholwa ngazala abantwana baba yi2 khona le kulo umshado wokuqala ngizobiza ukuthi umshado wokuqala ngizochaza ukuthi why ngobiza ngithi umshado wokuqala so ngase ngithola abantwana lapho ke kwahamba nje sangahlalisani kahle mina ngabe ngisuka ngo2013 mangaphambanisi ngathi ngifikela eGoli ngo2013 so bese ngina iPassport yami ngeza ke eGoli enoma ngifika la eGoli ngibizwa ngusisi wami omunye onlandela history lo sisi lo nguyena futhi wangithumela imali la ngisemakhaya wangilethe lokishini etown so ngafikela kuye lo sisi wami ngithe mangifikele kuye wangibheka ngoba bengondile ukuthi vele bengistressed in life so sisi wami wangithatha ke wangicina ngahlala naye uyazi wayengikhotha le ndaba kaSisi bengineBhayibheli lami nothi leli ubabazala wami bengumfundisi so bengineBhayibheli lami benginikeze lona ngathi nje ngilivula ngiyaxolisa ngazi ukuthi ngikhohle kanjani ukuyikhotha levesi ngathi ngilivula iBhayibheli lami lona leli kwaba nevesi ethi yona kimina umuntu oshiya indoda yakhe aye aganwe omunye ngiyayenza lo muntu amganile amhluphe kakhulu azakhumbule emuva hayibo
ngaleso sikhathi ngithi mina angizange ngilotsholwe angishadwanga hey ingidlele verse ingihluphe yazi ingihluphe kakhulu bese ngithi mina hayi ngizithulele ngibona usisi wami vele ngamtshela lapha ngeke sizwane ubheka ngendlela engakhona abheke nokuthi lo muntu usengafuna ukubuyela emuva ngizithulele isimo siye kube nzima futhi ngicine ngithi hayi mina sisi ngcono ngibuyele sengihamba athi wena ngibona uyahlanya sibili ngithi hayi mina sengibuyele sokufanele ngibuyele sisayale ayale nami ihliziyo yami yazi yagcina manje yaba strong ngaba ngumuntu lwana ukuthi hayi okay angisayindawo sengiyahlala yes ngahlala ke ngaba ne boyfriend mase ngiba ne boyfriend liyana usindisiwe ngaleso sikhathi angakasindiswa ivangeli sengiyalazi yes ivangeli sengiyalazi kodwa angikakakwazi separation yokuthi uma uwenza okuhlemela ube njani yes angakakuzwisisi but yona sengiyalazi ivangeli ithi futhi ngibuyele kancane emuva before ngiza ngapha eGoli ubabazala wami ungithathile wangisa ubehlala emission wangise emission eGweru it was 2012 April kumhla ka5 yes bekuyi Easter okay so sithema sifika lapha yana kuyikuthi Easter vele iqala ngezi5 ngathi bekungezi5 or 4 khona lapha so iEaster yaqala ngavela ngahlatshwa iculo mase kuvalwa iculo elangihlabayo ngo156 icilo ngelevangeli ethi yona uma unganqaba ukusindiswa uzakubhubha kabi impela yes uzokushona ngalendlela esihogweni alahlaba inhliziyo yami iculo lelana ngabona ngenyembezi mara ukuthi ngikhalelani angazi ngabona ngenyembezi ukuthi ma ufuna ukusindiswa ungabona abanye besukuma besiya ku altar lapha nawe phakama uhamba uyeguqa ungabi nendaba nabantu yebo mara mina ngahamba lapha ngenyembezi ngakhala I remember ngakhala abantu bonke baze baphuma echurch kwasala mina ngingedwa mangiphaphama nje emthandazweni ngithola ukuthi abantu bonke sebephumile ngisele ngiyi1 into eyayenzakala lapho angikhohlwa yes noma ngingazange ngasindiswa but into eyayenzakala lapha angikhohlwanga yep ngaphumela ngaphandle kwe-church uyazi ngabona umhlaba uguqukile ngabona into enhle mangibona abantu bahle banezismile ezinhle ngathi hayibo nami nginesmile engeke ngisichaze ukuthi kanti ngasmile kangaka ngijabuleleni lokazoze ngukhohle empilweni yami kwakungezi5 zika April Easter yebo hayi ngajabula nje kanjalo ngathi angithi thina echurch babe nokukhuluma ukuthi uma ususindisiwe izono zakho mbese sithethelelwe kunelizwe elikhuluma nawe so ngase ngisithi manje le njabulo le ibuyapi ngoba lelizwe ngilizwanga angilizwanga lelizwe hayi ke ngase ngisiza ngapha eGoli futhi kusho ukuthi ngayenze kokubaleka ngoba kube ngangivele ngingabalekanga kuba angiyazi iGoli mhlambe kube ngeza nje ngisiza ngama meeting kodwa ubabazala wami wayengekho ahle ngasithola ichance lapho uthe mayefika wezubuhlungu ukuthi wayengihambile mangifika koBulawayo ngazoba mncane obamncane babantwana bami bayasebenza lapho ngithi lapho anginamali enough yokuya eGoli bazongisiza okay yes lo minye omdala wala wathi yena asiqaleni siyilungise le ndaba silindele abadala ngase ngisiya komncane ubamncane wabantwana bami lo yena wabengisiza wathi hayi nansi wangikhiphela awu hamba ngavalelisa umama mina mama sengihamba mama athi yeshwa suchiya abantwana bako Matheza labo babazala bakho bekuthanda kangaka and wakhuluma amazwi kanjalo umama wathi babazala lo bakho lo mama zalo wakho bekuthanda kangaka subashiya ngase ngithi hayi mama sengiyahamba ngoba ngihlalanga kahle ngiyahamba ikusuka kwami ekhaya ngiza lapha eGoli yes so ngahlala ke sahamba isikhathi ngase ngisiba ne boyfriend le boyfriend kanti ishadile ishadile mara yona iyangifihlela so la eGoli ke sengila eGoli manje ngusisi wami nalo sahlala ke ne boyfriend lesihlala nxa ethi uyabonana nami ungisemahoteli
maye ubonana nami ungisa ezitobeni zakhe ezingabafana ezingabo mama ngizazi futhi kusho ukuthi akafuna ukuthi ngizazi ngoba uyazi ukuthi zizongitshela iqiniso ukuthi sisi lapha uyajola lo muntu ushadile hayi ke sihlaleke sihambe isikhathi hayi siqhubeke nalobhuti siqhubeke angibhadalela irent angenzeleni kanti ngisesonweni hayi ngase ngihlala ke khona lapho asesithi yena kunento lebe ngiyifakile la emzimbeni wami le kuthiwa inoplant bengifakile nami so into leyana ngithi vela noma ungahlangana le ndoda awubambisiso wasekathi kimina wasengibamba wangizwa ukuthi nginayo wasekathi kimina yini lela ngaqasa ngimfihlela kodwa ngagcina ngimtshela iqiniso wasesithi hayi mina manje sengifuna umntwana mina hayi uma ufuna umntwana aqala uyelobola angithi ngisesonweni angakakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle wasekathi kimina hayi kumele ngizolobola kodwa ngifuna ingane hayi nami bengihamba ekhaya kusho ukuthi bekungu 2016 sengihamba ekhaya wangibhadalela yini imali ngahamba ekhaya mangifika njengokulalela kwami selami sengijabula ngithi ngithola indoda ngilalela ke ngithi mangiyoyikhipha lento le ngoba umphile nemali yokuthi ngiyikhiphe futhi usefuna ingane ngahamba ngayikhipha mangikhipha ngijika ngapha eGoli sisu sahlala hayi angithi uthe ufuna ingane nami ngiyamtshela ngiyajabula ngithi phela sengipreg mela jabule naye hayi kanti kuzotshintsha angeke asajabula ngithi hayibo uthe wona ngothe ngihambe ngiyokhipha lento leyo sengipreg manje susala wathi hayi angizange ngisho njalo mina awu inhliziyo yami yaphuka lapha sokunje bathi no uvele uhlulwa ngabantwana bakho yebo ukwenzeleni kanjalo yesh hayi ngizithulela abanye bese bentshetha hayi kule ndawo lapho ukukhishwa khona izisu hamba na uyekhipha hey ngicabanga ngithi ke nje kuthiwa futhi singabulali ngiyacabanga manje sengizindla ngithi hayi uzibani ukhulumile ngiyamuzwa kodwa kuthiwe singabulali yebo hayi bese ngithi ngicabanga nami ukuthi impela nginabantwana abantwana laba bafuna isupport yami yena futhi bengisupportela abantwana yes ngase ngubona ukuthi hayi kuzongixaka hayi ngabalalela abantu ngihamba ngakhipha ngakhipha isisu sahlala ngifuna ukukhuluma ngecebo lika Sathane ukuthi uSathane uyitsotsi elinjani yebo dangerous crook yebo ngase ngithi mina sengihambile ukuyakhipha ngakhala ngaba nembezo ukuthi sengibulele nembeza wami wangihlupha kakhulu ngaleso sikhathi akunamuntu okwaziyo nefamily abanye bakhona basi idlamini lento le hayi ngahlala ke kanjalo kwathi sekuhambile futhi isikhathi yebo wase discover futhi yena ukuthi sisu lapha sisekho la wathi kanti wena uzange uthi uzithwele sisathandana ngaleso sikhathi mina hayi ngasho ngathi hayi sichithekile qamba amanga wathi unamanga yena ungiyasho wathi unamanga ukhiphile ngavela ngazithulela hayi ke wasesithi manje uSathane wangilibazisa futhi ngizothi ukuthi kwakulicebo vele uSathane wabuya wathi manje sengisiyalobola sibili manje sengisiyalobola mina ngiyabonga ngajabula wangithuma futhi mina wathi mangihambe ekhaya uzosala ilandela wathi elandela umuntu wafika sibili wathi ma efikile ngathi before efike ekhaya waqala wabonana nomalumekazi wami la eGoli wamchazela ukuthi ha malumekazi manje sesenza into eziserious malumekazi wathi hayi kulungile hayi mangifike ekhaya athi sengifikile angifonela athi ngifikile ngilapha ngigibele nami siyohlangana sifike lapha eTown koBulawayo afika athenga igrocer ngithi uthenga igrocer athi ngisaqala ngekhaya ngithi hayibo angithi ngilethele indaba yokuthi uzobonana nefamily yami athi hayi indaba yefamily ngizabuya sengibona kodwa ngisaqala ngekhaya ngithi ngaleso sikhathi mina akangithengelanga nix wathenga ukudla kwakhe wahamba emakhaya ngakhala ilanga lelana ngilikhohlwa ngabuya ngakhohlwa ngaduduzeka sathandana sibili impilo yaqhubeka yaqhubeka impilo ngaba preg futhi ngaleso sikhathi ungithathile saya ehoteli
Ngase ngithi mina elele. Thatha ifoni yakhe. Ngasearcha inamba ebhalwe mama. Ngangasafuna inamba eziningi. Ngathi ngifuna inamba ebhalwe mama. Ngoba umama uzele umuntu ozongitshela iqiniso. Angisafuna okunengi manje sengifuna umama. Ngasearcha ulele ngaleso sikhathi. Ngayithola nasebhalwe mama. Ngayithatha masinyane ngayisave efonini yami. Hayi nakazi next. Manje ngipreki and by then bengisebenza endaweni okuthiwa kuseBinoni. La bengisebenza khona bengisebenza ngioffer every week. Lapha ngiyezwa ukuthi mina sengipreki futhi. La futhi leso ngasizwa late ke, late. Ngiyazwa ukuthi isisu sesisikhulu lesi. Laba belungu bami bangithatha bebona baze lapha eGoli ngomsebenzi. So bangithatha baya nami bahlala eDebeni ePietersburg. Pietermaritzburg, yes. So savakasha. Ngizwe ukuthi lapha kulento emuva yesiswini sami. Lesi sisu sesisikhulu. Ngizithulile bona banaki lutho lami ngizithulile. Bekungu-April. I think Easter ka 20 ukuthi bekungu 20. Ngicabanga ukuthi ngisindiswe between 2016 lo 2017. Lokho bengisamncenga uJehova ukuthi ngicela ngikhumbuze ukuthi angisazwisisi kahle ukuthi umnyaka yiwo engasindiswa ngawo bekunini. So sibuye laphana eDebeni. Nxa sesibuyile laphana ayi bese ngitshela usikhulu ngithi hey mina phela ngipreki phela lesi sisu futhi ungathi sesisikhulu. Athi wena uzoba preki kanjani ngoba lo muntu uyi on and off. Ngithi vele uhle wathi yena akafuni umntwana usenjikela manje kodwa uqala nguye wathi ufuna umntwana. Ngitshele labangani bami labangani bakasisi wami bathi hey wena hamba ekhipha ngabuyela futhi okwesibili manje lapho kwaba very pain. Kwaba buhlungu kakhulu ngoba yazi ngakhala esibedlela lapho ngibona labana baba ne guilt lapha abakhona. Ngakhala wakhipha esibedlela udoctor ngathi eCarlton Center khona phana. Kulabo doctor kulabo doctor phakathi khona phana eCarlton Center. Banginikeza amaphilisi bathi phuza ngathatha amaphilisi ngaphuza. Ngaqala ukwehlisa inyembezi ngakhala uyazi ngakhala kwaze kwaba udoctor wakhona wathi hey wena lapha siphoxelele umuntu nxa wena ubona ukuthi lento le awuyifuni sicela uphume ungadisturb ama client ethu uyayizwa indaba yangikhona ungathi hey ngacabanga nami ukuthi isupport yami vele angeke ngikwazi bengizithethe lo mntana nobaba wakhe. Ngakhipha ngakhipha yiwo lo mnyaka manje ngicabanga kahle ngicabanga ukuthi ngu2016 ngoba ngathi sengikhiphile isisu ngahlala endlini ngathula angazizwa ukuthi ngilecala elikhulu phambi kaJehova. Ilife yaqhubeka manje kodwa sengilonembeza ongihluphayo khathesi ngase ngithi mina hayi ngabuyela emsebenzini mangibuyela emsebenzini ngaphenduka weekend iweekend leyo iye ngasuze ngikhohle ngafika ngahlala ngathi mina amacala amsemaningi noma ngithi ngiyaguqa nje ngithandaza ngithi Jehova ngicela ungithethelele akusoze kube easy kungcono ngiye ngani ngefasting ngoba ukona kwami kukhulu and ngisameditate kunjalo ngithi ay kuneverse elithi khona uthi sikulingi and imeditation yami bekungathi ngikhuluma noJesu qobo ngathi kuneverse elithi wena uthi sikulingi mina manje sengikulinga sengonile sokwanele uma ngisatsho njalo kanti ngiyenzisa inqumo ngiyanquma ngase ngithi Jehova ngizongena ifasting njengoba ngisebenza ngishayisa every Friday iFriday ngeyinye neyinya ngidli ngize ngiyodla emsebenzini ngeSunday ntambama. Yaba njalo i decision yami engayikhethayo
ngahlala ke ngaqala ngayenza njalo kuthe 3 weeks time mangingaphambanisi anotice ukuthi manje kulezi zinto ezenzakalayo lo bhuti lo sengimphupha engitshela yena I remember kwakuyisizini yamakhaza sengiphupha yena engitshela esithi yena uyazi no these days and bengibiza no ke athi no these days ngiyaphuza ukuvuka ngize ngivuswe ngumfazi wami kube nje into ayikhulumayo ngiphaphana ngithi kanti lokhu kuchoni ngisithulile ngingatshela umuntu ngisithulile ngaleso sikhathi sisafonelana kodwa angisekho kuye kakhulu mina sengifuna ukukhulumisana lo nkulunkulu wami yebo hayi ngisithulile ngathi wasokuhamba isikhathi wasesithi yena hayi sefuna ukumbonisa ifamily yakhe like osisi bakhe wathini okay wasengidisappointa futhi lo muntu ngachayisa mina early echurch thina silama service ayi3 ngachayisa early echurch ngithi ngigijimela ukuyabona ifamily ka boyfriend wami yebo at least mangizokwazi osisi nabo mama kumbe umamncane whatever kungcono yebo ngiyazi ngayehla la ngehlela khona bathu bahlala emasayidini aseBree ngayehla ngamfonela ngathi sengehlile namhlanje angithi uthe khona usisi wakho sizombona ngeSunday sengehlekile wathi ngicela ukukhuphuka ngathi angikwazi ukukhuphuka ungitshelile ukuthi usisi wakho uhlala somewhere here so ngikhona la angikwazi ukukhuphuka ngikwazi ukuya ndawo wabe sithi yena kimi manje nama ngizukuza ngithi hayi mawungasozuze ngaliso sikhathi ozofika ngaso lami ngizokulinda khona la bese kusithi la engihlala khona kube nabanye osisi bafike nabo bahlale kunezitulo zokuhlala ezegovernment bafike nabo bahlale lapho esihleli khona sibhekene le flat kanti leli flat esibhekene lalo kula kuhlala khona usisi wakhe okay manje bayeza ukuthi labo sisi bayeza ukuthi ngathi asisazwani kahle efonini manje bathi kimi mina mangicede kubeka phansi ucingo bathi kimi mina indaba ngathi awusekho right ngithi yangikho right lo bhuti sengileminyaka ngithandana naye mara ungiqambela amanga so namhlanje ngithe ngifuna ukubona ifamily yakhe so useqala ukuthi mina mangikhuphuke manje angindawo bafika labo sisi ngikutshela ukuthi wangena wangishuta wathi yena usaya check ukuthi kunomuntu na ngathi awukwazi ukuhamba ungishiya ngaphandle sizongena sonke yebo kwaba ikuphikisana kwaze kwafika estageni sokuthi yena agcine esekwata wangishiya ngaphandle wahamba nami ngaphuma ngihamba indlela immediately ngathatha ifoni yami ngablock inumber zakhe useyangifonela manje ifoni yami ayisangeni sefonela kusisi wami ukuthi hayi umnakho unenkane kunje sizwane kwathini yazi ngathi yini ungafaka izinto ongayazi sengikhuza usisi wami ngathi lo muntu mina ngimazi angizange ngisamtshela usisi ukuthi cabanga ukuthi sengibulale kangaki angizange ngisamtshela hayi ngazithulela sahamba isikhathi wagcina ibuyile endlini lapha ngoba wayesazi lapha esihlala khona wabuya ke weze ukukhuluma ukuthi hayi ngelanga elithile uzabuya ubonane nosisi wami lapho ukuthi wayesekhavisa sagcina sihambile sibili ngahamba ngambona kodwa ngangathi ngiyaduduzeka but angizange ngisamthemba hayi mina ngahle ngenza imishini yami after nje ukubonana nodade wabo angizange ngisasticka kuye kakhulu hayi ngaqhubeka nefasting yami ngaqhubeka every week kuthe ngelinye ilanga ngase ngithi kanti Jehova ngizwa bethi wena nxa uthethelela umuntu kuba nelizwi olikhulumayo kathi kimi wayilingesi izwi leli hayi so in fact sengikhathile before kufika ezwini lapha ngangimshawudile lo bhuti ngoba ekukhipheni kwami isisu lesi ngaba hate vele ngahle ngazonda konke ngakwate enye indlela ngoba ngiyacabanga ukuthi ngamkwadela waze waphelelwa umsebenzi biwe ngangimbambe ngakhona ngenhliziyo yami wangifonela yena esesithi umsebenzi uphelile khona lapho futhi uNkulunkulu sengikhumbuzile ngiyabonga angithi ngithe ngathatha inamba zika mama wakhe yes ngase ngimfonela umama wakhe ngoba ngase ngipreg khonapho ngase ngimfonela umama wakhe ngathi sengimfonela umama wakhe athi hey wena lo muntu ushadile ngikhuluma njengamanje unabantwana abayi2 yazi ngaphela amandla mina ngazi intombazana yakhe i1
Oh. Ngabe sithi awu ngiyabonga. Futhi angizange ngimqotele mama ngathi yazini. Ngiyabonga ukuthi ungitshela iqiniso. Yebo. Ngoba yini ube ngumuntu othi wena ufuna ukuyangilobola. This and this. Kanti yakubambezela. Kanti uyangibambezela. Hey. Ngase ngithi okay ngiyabonga ma ngiyabonga kakhulu. Ngase ngimfonela ke ngamshawuda ke. Angamtshela indaba zakhe engazibuzanga. Ngapha ngikhala. Hey. Ngathi why unje? Why? Ngoba noma bengithi noma ngingayenza okunye ukugange eceleni obenginanzelela. Abe nesinye isikhwele. Kungathi yena vele uzoba indoda eresponsible. Kanti uyi-time push. Kanti ke ngase ngithi sengimshawudi lapho wamfonela sesithi sephelelwe umsebenzi. Yes. Ngoba ngamshawuda ngabuya ngaphuma kuyi. Ngangamblock. Ngase ngiphumile kuye ngamiyekela vele ngoba ngangasafuni next. Bengingasathandi lutho. Yes. Ngase ngithi yena ngase ngisentshela sesithini ngase ngiphelelwe umsebenzi angisasebenzeni ngikwatele sibili. Wakuzwisisa ukuthi yimi. Ngase ngisithi kuyena hayi ngoba ungihatile kungakho izinto zikanje. Inhliziyo yami buhlungu umoshela isikhathi. Hayi ke ngaqhubeka ngefasting yami ngaqhubeka. Ngacabanga ukuthi amaphupho la engitshela ukuthi unkosikazi elokhe engithi mangimbona ethi unkosikazi. Aba maningi ngaze ngagcina ngibuza umalumekazi. Wathi uyakutshela lo muntu ukuthi lapha siboniswa nguJehova ukuthi lo muntu unomfazi. Yebo. Uyakutshela ngoba ngiyacabanga kwesinye isikhathi iphupho leli lathi libuya. Ngathatha ijagi yamanzi ngamthela engitshela yena ukuthi yena ngivuswe unkosikazi wami. Ngamthela ngejagi yamanzi ngabe ngiphapha mangisethu ngathi hawu kanti ngilele. Ngahle ngazwisisa ukuthi lapha kukhona okunye la ngase ngicina ngibuza umalumekazi ngathi umalumekazi unokungichasisela amaphupho mangimbuze yena umalumekazi wathi lo muntu uyakutshela njengoba ukhuluma ngefasting nje uJehova nguye sekwambulela ukuthi vele ungasikhathazi ngaye unonkosikazi wakhe. Hayi ke inhliziyo yami yadeda. Ngathi sengisayinile vele la kuJehova ukuthi angisafuni lutho. Mina manje sengifuna wena. Ngizamile okomhlaba kwehlulile. Yes. Uyabona ngicabanga ukuthi meditation yami ngalesana isikhathi ngathatha maybe 1 hour. 1 hour or some minutes. UThixo wangamukela elomusa wangamukela. Yebo. Ngifuna manje ilizwi leliyana elithi jabula izono zakho sezithethelele. Ngiyaguqa ngiyathandaza. Angilitholi. Manje uyazi ukuthi mangiguqile kanje ngithandaza. Ungathi kubuya uJehova ukubona la kuselayithini. Okay. Ungibeka lapho. Uthi kimi ufuna intethelelo ngithi ngifuna intethelelo. Umbono manje. Ngiguqile ngiyathandaza. Uthi kimi akakhulumi lutho. Yes. Uthi ufuna intethelelo ngithi yebo. Uthatha lo bhudi lo engimshawudile umbeka la phambi kwami engigoqe khona. Ngithi hawu lo bhudi phambi kwami manje. Kwathiwa nxa ufuna intethelelo uqala uyebuyisana naye. Hayibo. Ngathi uyazi ngahle ngasukuma same time emthandazweni. Ngadobha ifoni yami. Ngamfonela. Angisakhumbula ukuthi bekuyisikhathi sini but bekuntambama. Ngamfonela ngamtshela ukuthi la wajabula mangimfonela wacabanga ukuthi sesilungisa izinto. Ngathi yazi kunendaba eserious. Ngicela ukukubona serious ngiyacela. Angithi bekuyi Friday ngichayisile. Yes. Ngicela ukukubona serious. Wasekathi kimi khululeka ngikhona. Ngase ngithi sizohlangana kuphi wathi isho wena ukuthi sihlangane kuphi ngathi University Church ngabona yindawo eright. Okay. eTown. Hayi ngajabulela khona lokho ukuthi usevumile ukuthi sibuyisane. Hey kwaba mnandi kimi. Kwaba injabulo ngazwisisa ukuthi umuntu obamba ukuthi ngithethelele izono lo. Ngajabula kakhulu ngajabulela lokuthi naye uvumile. Yebo. Manje mangitshela usisi wami vele yena uyangizwa kodwa akazwisisi vele indaba engikhuluma ngayo ukuthi ngiyani. Ngihambe ke ekseni vele ngalala ngicheck isikhathi ukuthi sokusile na ngigeze mazinyane ngigijima ngoba sasivumile ukuthi ngo8 ekseni. Naye ekseni ngavuka ke ngageza ngamfonela. Yes. Wathi hayi lami sengisuka ngathi lami ngiyasuka manje. Ngangiwalka naye ukuthi ube walk esuka la hlala khona.
sawokha ke sahlangana mangithi ngiyafika nawe uyaqhamuka ngithi malibonga igama lenkosi ngoba mina ngithi sengizwile ukuthi mangifuna intethelelo kumele ngixolisane nalo muntu yebo ayi sifike ke sihlale sibingelelane ke abese kade kimi awu unjani ngithi ngiyaphila kanjani abantwana ngithi abantwana baphilile ngithi hayi uyabona sengamosha isikhathi indaba engubizele lapha yile ngikucelile lapho ukuthi njengoba ngangikutshelile kwasekuqala ngoba ngamtshela ukuthi hayi mina sengizikhethela inkosi ngathi njengoba bengikutshelile kwasekuqala ukuthi mina sengizikhethela ukuthandaza ngicela ngendaba ngimangubizile lapha ngizocela ukuqolisa kukho konke ukuthuka kwami engakuthuka ngakho okay ngicela ungixolele ngiyaxolisa kakhulu ngenhliziyo yami yonke yes wathi hayi kimina ayinami sengikhetha ukukhonza naye watsho njalo wathi ayinami sengikhetha ukukhonza vele izinto eziningi angisenandaba nazo okay awu sonke sikhetha indlela enye malibonga igama lenkosi yebo ngabonga kanjalo ngathi hayi wasesithi hayi mina ngiyakuxolela ngathi ngiyabonga ngathi lelo solikhulumile leli angazi ukuthi ngingalichaza ukuthi limini into engakanani la ngaphakathi kwami yes elokuthi ngiyakuxolela ngiyabonga kakhulu yebo ngiyabonga kakhulu hawu naye umsebenzi waqala ukusebenza hawu waqala ukusebenza wathi nami sengisebenza ngithi sisehlukana khona lapho injabulo engaba nayo angeke ngichaze ngathi ngaba ngizibuza phela ngathi kusho sengithethelelwe injabulo le ivelaphi sengisindisiwe mina sengithethelwe ngihamba sengingojabulayo hamba sengingojabulayo ukuthi hayi kusho ukuthi izono zami zisusiwe kusho ukuthi ngithethelwe kwafakaza injabulo le voice eyayikhulunywa angizwanga kodwa mina ngezwe injabulo after sengicela ukuxolisa kulo bhuti yes ngathi kusho ukuthi ngithethelele hayi ke sahlukana ke kanjalo ngabuyela lami kweyami indawo naye wabuyela kuyakhe indawo mangifika endlini ngiyasho ukuthi kusho ukuthi izono zami zithethelele kanti manje le voice abakhuluma ngayo uthi uyayizwa mina ngathi angiyizwa angithi mina bengizigqokela ama-short bhuti bengigqoka ama-short ngigqoka ama-short dresses kumbe ama-short skirts bengigqoka konke okay lama lipstick bengifaka mina ama-face powder la bengifaka mina ibuqhina bengiqhina kodwa into ebithi vele mangingayiqhina ibingahlala ekhanda lami even ngisakhula nje ngisase-teenager bebethi nxa ngingaqhina uze bethi lo asilali laye ngoba uzothi ebusuku athi ngicela lingiqhaqe ngoba lento iyangiluma bengithi mangiqeda ukuqhina nje ngifika endlini ngihle ngiqala ukunwaya angazi ukuthi uJehova bekhuluma ukuthi lento le vela ayifuneke emzimbeni wakho yes so ngibe ngingumuntu lwana ukuthi mangiqhinile abantu ekhaya kuhle bethi namhlanje asilale okay basebeyazi ukuthi namhlanje asilale so kwaba kanjalo ke ngisazigqokela zona lezi sikete ezifishane lamashort ami angithi manje nxa kade ngigqoka bese ngithi ngikhawulisa yena ukuthi ungenze ungichithela isikhathi wangenza futhi ngaba ngumbulali nxa ngisenze ukuthi nxa singahlangana ngisazi ukuthi namakona akhe nxa singahlangana ngiyazi ukuthi uzoba jealous ngami one day angazi nokuthi isiketi lesana sayapi le blouse yangikhona bengijwayele ukuyigqoka isiketi sangikhona besine pink dark pink sibe ne brown sibe ne creamish iblouse ebengigqoka lona beli pink dark pink ejile okay yes so sona besicina lapha lesiketi bengithi lesi sketi mangithi ngiyasigqoka ngisiya etown kube nelizwi lingibuze lithi wena noma so mawuhamba kanje ucabanga ukuthi abantu bonke laba bakubona ugqokile na ngizibuze ngithi hawo yebana abanye abantu bagqokile ama trousers bagqokile ama short mina ngiyebuzwela isketi abanye futhi bagqoka okuwesidani mina yebo liphindele lana izwi ngize ngicine ngithi kathi lo muntu okhulumayo ukuphi lithi ucabanga ukuthi ugqokile na abantu bonke bakubona ukuthi ugqokile wena hayi ngafika endlini ngangathi angisasithandi lesiketi hayi ke kwathi another day usisi wami lo engilandela history wayegula yes ngase ngithi mina ngifuna ukuyabona usisi wami usisi wami uyagula ngangifastile futhi
kusho ukuthi le fasting le kusho ukuthi bekuhlangana nokuthi bekuyi holiday yes emsebenzini angihambanga so ngase ngisithi mina kumele ngiyebona usisi wami uphathekile yebo ngageza ngashiya ngilungisa irogo lami njoba nananti ikhawushi ngifaka irogo lami ekhawushini ngihamba ebathroom ngiyageza yes mangithi ngiyabuya irogo lami alisekho hayibo ngiwani la endlini irogo lami selithathwe ngubani ngithi hayi kusho ukuthi ngikhohliwe ngahamba nale bathroom yes ngibuye le bathroom ngithola ukuthi irogo alikho mangiphenduka futhi endlini ngithi kwenzakalani kulomuntu ongenileyo mangichecka ngithola umnyango ukhiyo ile kanti manje kuhamba njani la ngibe ngithe isikhathi vele sesingitshaya mangivele ngiqoke nje masinyane ngihambe ngithathe any dress mangithatha irogo elide ngiyalifaka emzimbeni wami ngizwe kulento ethi manje all right ngithi kanti sokulento ekhulumayo la hayi ngizithulele yebo bese ngisiya ku esibukweni ngisiyafaka phela njengomuntu wama face powder ngithi ngikutshela ukuthi vele bengumuntu wama face powder yebo sengisiyafaka i face powder i face powder ayisavuma mangithi ngiyazibheka esipilini ngibone ngiyinto esisabisa enye indlela all right into le ngihlele ngigcobisa nje ngibe ngiyayibala nokuyibala ngithola ukuthi iyosibili yebo ethi manje kuntshintsheni namhla ngithathe i foundation angithi kune face powder kune foundation ngifake yona futhi angizibone sengiwesi ngithi hayi kusho ukuthi kukhona okwenzikileyo lapha ngibuye ngiyageza ubuso bami khona lapha esipilini kunesinki ngiyageza ubuso bami khona lapho ngiqale kasha ngase mbona hayi lokho akusasebenzi kuyala ngathatha i lipstick mana ngithi ngiyayifaka yona kwangathi ngenye inyoni ke hayi ke ngathi ngenye inyoni ngahle ngathi yo aze ngaba mubi kanje lezinto ngihleli ngizigcobisa nje nefuthi uyiqhenya mawuqeda ukugcobisa namhlanje wayizingijikela ngavela ngathi yazini mangiyekele ngiyabuya sengubona kahle ngoba isikhathi sesingishayile ngaphuma ngahamba mangifika lapha yana hey ngithola usisi uphathekile ke hayi ngithi sisi uyakholwa ukuthi uJesu uyaphilisa sisathi ngiyakholwa kusho ukuthi ngalento le senginamandla ngoba sengijabulile ukuthi la izono zami zisusiwe daily yana ngize ngicela ubhudilwana ukuthi ngicela ngixolele izono zami zahle zasuswa ngalesana sikhathi yes hayi usisathi ngiyakholwa ngithi hayi asithandaze nini saguqa ngathi wena njalo ungezwa kahle thandaza khona la empedeni okay sathandaza from no inyembezi lizana zabuya futhi ngakhala ngaze ngafila into emhlophe iyehlela ingiyembathisa kanje ngisiba nokunye ukufudumala hey ngakhala ilizwi layo sithi hayi usisi wakho uzophila ngakhaliswa yilokho futhi esengikuzwile ukuthi usisi wami uzophila ngathi ngiyabonga Jesu sekuyinyembezi enjabulo yes ngiyabonga Jesu ngiyabonga ngoba kwasokulethi vele saqeda ngaphuma wase sithi sishoda ngalokho nangalokho ngase sihambe ngizohamba losibuku umntanakho sahamba ke losibuku safika lapha ngamnikeza izinto abashoda ngaso babuyela usibuyele ke ngasala ke mina usisi wasala sesithi hayi umntana sefikile ke sibongile izinto zonke ngithi hayi sibonga inkosi yes athi mamncane abantu abala endlini abasele sebekudinga ngithi bethi kanti ofike lapha ngumfundisi umamfundisi ngathi bathi kwenzekeni bathi hey bazwe umthandazo uthandazwe lapha ungathunyike enyisa ibuilding hayibo ngathi mina sisi kukhona into engiyifilileyo lami sengivuma ke ngithi kukhona into engiyifilileyo lapho mina mangithandaza ngibone into ehla ngathi yifu la ngibathisa la endlala lapha esikhona wathi nami ngizwile lento ngathi mina bengicabanga ukuthi ngedwa ayikho ngizithulele so ngamdumisa uThixo ngendlela eyisimanga ngathi hawo uNkulunkulu wami ngiyabonga kanti uSathane usezongithrepa ke umsebenzi wavela waphela awangitshanga umsebenzi waphelela umsebenzi waphela ngathi ngifika nje emsebenzini laba abantu vele babengabazalwane nabo kodwa hayi abazabelungu babengabazalwane ichurch yabo futhi ngake ngayivakatsha bekuthi nxa kuyi holiday isibili sifaste sonke nabelungu lapho obasebenzelayo basebenzelayo yes besifasta sonke sibili hayi ke sahamba ke isikhathi
sengibuyele emsebenzini ngathi sengizwisisa ukuthi sengisindisiwe ngoba ekuzwisiseni kwami ukuthi sengisindisiwe ngathi ngihlabelela ngisemsebenzini ngahlabelela iculo lithi kakumhlobo njengoJesu osikhathalela njalo ngalicula laphela ngacula elinye lithi lihlabelele futhi ilizwi lokuphila laphela LS3 elithi musuku ngidlula Jesu aliphela ngahle ngabona ngenyembezi ngaguqa erumini yami ngathandaza ngakhala kunye ukukhala khona lapho ngangigcina ingane encane hawu ingane le ayizange ivuke nayo uyazi ukwenza kwamlimi ngathandaza how many hours yalala ngaze ngaqeda ukuthandaza mangivuka ngithi ngimcheck mhlawumbe usewile umntwana ngithola ukuthi akawangulele Kathi manje amaculo la lenyembezi la kuthini sengisindisiwe angithi mina lokho ngisalinde ivoice hayi bathe mabebuya belungu labana kwasokubuya umama wakhe izinto nje zangabi right ngoba umlungu lwano bengiholela njengokuthi igovernment ithini ngama maid abalisebenzelayo emele libaholele njani yebo ngiyabona ubegcina umthetho lo sisilwana ende ngihleli ngithi inamba zakhe zangilahlekela nami lapha ehlala khona vela ngisakwazi ukuthi kwenilanga mangithola isikhathi uNkulunkulu engisiza ngihambe ngiyobabona hey sengathola ivangeli mina yebo umama lwana ngazi wafika wakhulumani laphana kumbe usathani nje but angiblame ngamuntu mangibuyele endlini angithi ngiyazwisisa vele nokuthi bengizwa abazalwane mabefakaza ukusindiswa kwabo ukuthi bebelahlekelwa izinto eziningi abanye baphelele umsebenzi yiyo isayini yanginikeza ukuthi ngizwisise ukuthi I'm saved hayi sengiphelelwe umsebenzi kanjalo sengihleli khathi esendlini ngisasebenzi kwasokusithi ngifika ngivula iBhayibheli lami ngiworried ngabe ngifika ngivula iBhayibheli lami ngavula khona ukuthi ngiyathanda ukuqagela nje nginokuthi ngiyathanda ukuyenza kanje iBhayibheli lami bese ngithi kanti ngizoqagela uHebrews 5 uHebrews chapter 13 verse 5 mangaphambanisi yes uHebrews chapter 5 uthi yena njengoba usukhethe mina ungasafisi izinto eziningi verse 5 ithini ithi ngokuhamba kwenu aningafisi imali yena mani ngeni nakho ngokuba ushilo wathi angisayi kukuyeka angisayi kukushiya yebo ngaduduzeka kakhulu ngathi kanti kule verse elimnandi kangaka ngiyabonga ngazizwa ngikhula ngiduduzeke emoyeni wami ngathi malibonge lidunyisa igama lenkosi yes ngathi ukuthi uthi likhulumela ukuthi njalo ungasasebenzi ungasazihluphi ngokuningi ngoba mina sengikukhethile angisayi kukuyeka angisayi kukushiya mina ngiyabonga Jesu hayi ngiyahamba ke ngelilanga ngoba usisi wayentshela sithi abanye banokuthola imisebenzi lapha la ungamaketha mhlawumbe ungaba nelakhi nawo uthole ngiyahamba nje kwelindanga ngingena nje etown ngoba abantu vele besihlala etown ngingena etown lapha na bese ngingena kwenye ishop kube lo munye ubhuti nje uyangihalela lapha eshop bese ngithi hayi mina ngidinga umsebenzi nxa ungangitholela nje umsebenzi uyabusebenze kakhulu wathi hayi umsebenzi sowuthola cela inamba owenza ukuthi mangitholile ngufonele so ubhudilwana wabe sesithi kimi mina nje ungasasebenzi udlane kwathini thini ngase ngithi hayi kunzima sibili sengikhohliwe futhi verse lelana ukhanya ngakufisiyo imali ukhohlakele konke lokho hayi ubhudilwana bese sithi nayi 50 rand ngayithatha ayilanga lelana ngilikhohlwa sengiyithathile 50 rand lwana ubhudi sesithi hayi ngizaba ngufonela kule number mina ngiyabonga iyona le number emengisebenzayo mangihlukana nalo bhudi lokho ngathi ngiyamukele uyalazi ilitshe lisindayo ngahlupheka shem hayibo ayazi ngahlupheka ngihlutywa yi50 rand ngahlupheka ngathi Jesu ngiyaxolisa yikho engakwazi ukuthi ngiphambanisile ngathi Jesu ngiyaxolisa angikuyidla ngizomfonela ngoba une number zami nami ngine number zakhe yes ngizomfonela ngesikhathi esithile
eseshayisile ngimcela ukuthi ngicela udlule ngala engihlala khona khona engifuna angisoze ngimeshine indaba yemali khona engifuna ukutshela khona hayi naye athembeke umuntu kaMlimo aze asho ukuthi hayi sengifikile ngilami ngehlike ngimbheke ngithola ukuthi ha nangiyana sengifikile kuyena ngiyiphethe ngoba sengifuna ukuhlukana nesono siyasinda yebo hey sibingelelana umoya ingcolo wathi phangisa umtshele nikeza umuntu into zakhe uphume kuye ubuyele endlini okay ngase ngithi bhuti la angizelanga nje ukuthi ngizochitha isikhathi into nje kumele ngihlale endabeni uyakhumbula i50 lana onginike yona izolo athi ngiyayikhumbula ngithi uJehova uthe mina nawe asishadanga so mangingathathi imali yomuntu engashadanga naye ngidle ngicela ukuthi uyibambe naye then mase singashada ke senginelungelo lokudla imali yakho okay wathi eni into engiqala ukuyibona empilweni nami angaze ngibone izinto ezinje ngathi mina uNkulunkulu wami utsho njalo ngicela uyithathe uyazi ukuthi mayeyithatha ngayethula umthwalo ngathi ha ngihamba ngimbabaza ngimmangala ngathi kanti uJehova unjani kanti ngisakhula ngakaboni lutho ngiyakuzwa ngakhuphuka mbuyela la isihlala khona mangibuyela la isihlala khona ke uyangifonela futhi ngithi hayi wena yibambe kanjalo khona lokho engutshele khona yikho sibili uJehova uthe mangingadla imali yomuntu engangishadanga isono kuyena uyisinengi sokuyena so mina ngifuna ukulalela uNkulunkulu wami ngithi ngisarendile impilo yami ngifuna ukulalela kanti uSathane lokho esithi lo ngizomthola kuphela lo ngizomthola kuphela angisasebenzi vele kathi esengumsebenzi wami yikufunda iBhayibheli ngalifunda ilizwi ngalizwisisa ngalizwa limnandi njengoDavida yazi uDavida wathi khona limnandi ukudlula uluju yes ngalizwa ngili enjoya lapha engangihamba khona bengihamba ngiphethe iBhayibheli lami kuthe another day ngiyajikeleza nje ngemashop emuva kunamashop la besithenga khona ama fruits ngifike lapha yana ubhuti lona thawu kanti these days ukhona ngithi vele bese sibajwayele ngithi ngikhona ngisasebenzi uthi hawu awusasebenzi manje uphila ngani ngithi hayi kunzima khonapho ukuthi ngikhumbule ukuthi umenzi wami uthe ngokuhamba kwami mangingasafisa imali ngoba sengikhethe yena akasayi kungiyeka konke lokho kuyacimeka athi hayi mina ngiyashayisa ngesikhathi esinje la wena yehla eflatini la sihlangane phansi ngikuthathe ngikuse kuphi eSpa ngiyokuthengela konke okufuna ngivele ngijabule ngithanda ungithengela njengobhuti kulungile yeah uNkulunkulu umuhle bakithi hayi sihambe asiyekele uJehova uyabuka nje asiyekele sihambe sithi masifika lapha eshop abese kathi kimi ufunani konke nje okufunayo uthathe nami ngajabula nangu sengingobheka ama shelf ngibheke ngisusa le mangihamba ngithi ngiyale ekujikeni kwami into eyayenza ukuthi ngijike angiyazi ngajika ngithe mangithi ngiphakamisa amehlo ami kanje angazi ngumbani kumbe yini engayibonayo angikwazi yapho nguyenza nje like akula muntu wangitshela ukuthi hamba endlini hayibo ngazizwela ngedwa ukuthi la kufanele ngiphume ngihambe yes angimvalelisanga futhi kuthe ngibone lento le ngiyibonileyo ngahamba ngaphuma nje eshop ngamchiya yini eshop naye wasale mangeke ngabona naye wasale amphindanga ngambona vele futhi hey bakithi naye waqa ke kwenzakaleni la futhi into engangiyenzile yafana nje nge50 leya yes kwafanana kwasinda enhlizweni yami ngahlukumezeka uyazi bengakwazi ukuthi umoya ingcwele ubuhlungu ngendlela eyisimanga nxa ungawuthunuka yes wena uyabubona ngathi uyenze into encane kanti into angithi yena sehlala ngaphakathi angakubulala nokukubulala ngendlela engezwe ngakhona yebo ngaqala ukuxolisa endleleni ngihamba bekuli distance
ngaqala ukuxolisa ngendlela ngiyaxolisa Jesu ngithethelele bakithi bengakwazi ukuthi nakho futhi isono ngiyaxolisa Nkosi yami ubethi yena uyangi-offerisha nje yebo ngiyaxolisa moya oyingcwele ngiyaxolisa ngawazi ukuthi ngimoya oyingcwele ngathi ngiyaxolisa moya oyingcwele ngiyaxolisa Nkosi Jesu ngiyaxolisa ngaze ngafika endlini ngakhuphuka endlini ngafika ngaze ngimbosa ngengubo yami ngathandaza ngakhala yazi ngakhala ngaze ngezwe into liyani isehla oh yeah ngathi hayi kulungile ngalala yebo ekulaleni kwami sengilele izwi lithi kimi woza ngilandele yes ngibona mangithi ngiyalandela ngibone singena phansi ngama steps ayehlaya phansi okay ama steps la ehla eya phansi ngithi siya phansi enhlizweni yami uyaphendula lo uthi woza hawu ngiyehleke uthi mangiyehla lapho ngiyehlela endaweni enhle kanjani uyazi inhle indawo uyazi iyacwebezela ithile yangikhona maye ngibheka amabonda angikhona ungathi ngama glass kuphela amashawa khona ungathi ngama glass kuphela ayikho nto nje into engekhonhle yes hey nami ngiyabona ukuthi hey mangithi ngiyaqalaza ngiyabheka ngibona ukuthi yonke into inhle abe sekathi lo muntu athi uyabona ukuthi kuhle ngoba uyabona phela lenhliziyo yami uyayibona ukuthi iyalangazelela ngithi yesendeni kuhle sibili kuhle kakhulu athi kimi mina ngikhonze ngase ngisizwa ukuthi ngikhonze ngase ngizwisisa ukuthi kanje lo Jesu laye uSathane wafika wathi ngathi ngegama lika Jesu kanti ngilele ngapha mangithi kanti ngilele ngishawuda kangaka usisi wami ngalelo la ngathi inkazanga ngizwa ngazi yeah hey athi kenje washo uJesu ukuthi khona uyabona konke lokho uma ungangikhonza yes uma ungangikhonza kuya kuba ngokwakho kwaba ngamasayini ukuthi ngizwisisa ukuthi now I'm born again ngazwisisa ukuthi now I'm born again izinto zonke lezi bezingeke zize ngingasindiswanga ukuthi ngokunguSathane sokungilinga hayi ngase ngizwisisa ke sasuka ke lapho ngase ngithi mina angithi bengisaqhina vele yes izinto lokezane zasezweni lokho ngisalazwa zikapheli so ngiyaphuma kwelindanga ngetown ayikhona etown emall thina besihlala duzane le mall New Town Mall ngiyaphuma lapha yana ngemall bese ngigqoka nje kuleli inrogo lamenga elali yifishtail lide ngapha emuva mara phambili livulekile okay kuyashisa budi ngaleso sikhathi mangiphumela ngaphandle mina ilanga liyashisa sinini kuyatshintsha kodwa ilanga liyachisa ngiyalibona ilanga kulalutho kube nomoya wangibetha la yazi wangishaya umoya obandayo ngithi hawu ngiphuma nje endlini kuyashisa manje lo moya onje uvelaphi ngivele nje ngiyamangala kanjalo bese kusiba enhlizweni nami kuringa omunye usisi wakwanikeza ubufakazi ukuthi yena wayegqoka izikete ezimfitshane wathi sesindisiwe umoya wamshaya weza umoya obandayo kodwa kushisa ngathi nayi into leyani yakhulunywa ngosister Lwana kusho ukuthi sengisindisiwe kwaba yilento le ukuthi kusho ukuthi sengisindisiwe kusho ukuthi sengisindisiwe alright ngazizwa vele ngasathanda amarogo amafitshane ngingasafuni lutho ngingasafuni nje into eshiya nje umzimba wami ngaphandle yes ayike sahamba isikhathi uthe sokunjalo ke lokho ngiqhubeka ngama fasting ami angiwayekelanga ngiqhubeka ngama fasting ami usathane noma wayesila uJehova engibonisa ngithandaze ebuthongweni nginqoba ngibona amadimoni esiwa ngibona lezinyoka zibaleka oh yes ngithandaza ngibona zonke izinto lezi ziyabaleka nama ngithi ngiyahamba ngilele ngiphupha ngilele ngibona inyoka zithi zengibona ziyasabalala nje hey ukuphupha kumnandi lokho yikho ukuphupha amaphupho lokho ngizwe ukuthi la I'm saved yes ngoba kamnandi manje usindiso ngalufakazi eChurch kusho ukuthi angisakhumbuli kahle ukuthi before ngifakaza usindiso bese ngibuyele ngaqhina yini mara lapha ngisaqhinanga ngiqhina ngifaka ama dread or ama weave whatever ngaqhina nje inwele zami
and bengishilo ukuthi usisi wami angithumela isithombe sakhona ngize naso. Okay, yes Ngoba mina vela ngisenazo vele ngavela usisi wami manje nangithi uyagcina unama Facebook. Yebe. So ngathi ngihamba ke in fact ngase ngihamba ngaqhina. Ngibhuke nje lo sisi lo. Usindiso solukhona kimi. Kodwa lento le eyokuthi ivoice yiyo lokho isangithiya manje. Lokho ngisathi ngilinde le voice leyo. Okay. So lesisi lo ngibhuke nje ngithi ngizoza ngelanga elithile ukuzoqhina. Yes. Athi ufuna ukuza sikhatsini ngithi hayi ngifuna ukuba ekseni. Asivumelane nalo sisi. Yes. Athi hayi ngozoba ngoqala. Fika ke ngo8. Nakhona ngisigcine isikhathi. Ngifike nje ngisigcine nje isikhathi ngifike nje ngayo 8. Yes. Ngifike nje engakafiki nabanye sebefikile kodwa yena akakafiki. Okay. Ngimfonele ngithi hayi mina sengifikile ngila. Athi ngilinde ngiyafika manje. Nami ngihlale nginethemba. Kushaya u9. Ngisabekezele. Ngithi kanti sisukuphi ngoba uthe ula. Hathi hayi ngiyeza ngilinde ngikhona apha eduze. Kwaze kwashaya u4 buti. Sukela ngo8. Awu ilanga lonke. Kanti sukuthi nami ngicabange phela ukuthi lapha sokunosindiso lapha. Lezi zinto azisahlangani nomoya oyingcwele. Kufiki mina ngifuna ukuziqhinela ngibuyele endlini. Futhi unesikhathi uzulindile. Angisebenzi. Ayisho yibe. Ngihlale ngilinde. Manje kuthe makushaya u4 ngizingcine ngithi hayi manje sengicasuka. Ngithi hayi uyabona ke manje ngiyahamba kunini ngilindile. Manje ngiyahamba. Yebo. Athi hayi no sengifika. Ngicela khona manje ngicela ungibekezelele sengifika. Hayi ukuthi ngabo 25 afike. Cha ngeke. Ayingeke. Icabanga from ekseni. Ngabo 25 abese kafika. Uthe ma efika uvela ngithatha ngiwashe. Angiwasha qede lapha andry. Angiqhini. Yes. Hayi ngiqede lapho ngithi ngithathe izithombe. Ngiyahamba sengimxolela vela angisakwazi ukubamba into ihlale enhlizweni yami. Sengimxolele ngicede ngiyahamba la ngixolisa athi ngiyaxolisa ukulindisa ngisuke ngabambeka ngithi hayi it's okay akunankingi. Kanti ngiqhina nje ngizimoshela isikhathi. Mangifika le endlini ngiyabulisana nabo sisi njela ukuthi ukudla kukhona laphana ngiphake ngidle. Ngiqede ngiyalala. Mina bengithanda ukulala phansi. Thanda nje ukuzindlalela ngilale nje phansi. Uma ngithi ngiyalala angikhumbula ukuthi ngalala nje no 5 minutes umningi. Ngibone nje ngezandla ekhandeni lami. Letha into yethu. Mabethi letha into yethu bayahluthuna. Hayibo. Abangincengi. Hayibo. Hayi ngilwe lami ngithi niyenzani ngilwe. Bese ngithi mina Jesu ngibiza uJesu ngoba yile igama engilazi. Yes. Ngiphaphana. Ngithi hayibo kwenzakalani? Uma ngithi ngiyalalela isound yekhanda lami lithi so ubuhlungu ngoba bangihluthuna abangincengi. Bathi letha into yethu. Into yethu. Kathi mina ngiyenzeni angiqhinanga trade. Ngiqhinile zami. Hey ngibuye nje ngiyabuyela ebuthongweni. Angiyilali nayi 5 minutes zibuye izandla lezana. Ngithi amazipa ngikhona abengaka so. Bebethi nxa vele bengidluthuna so ngisale ngizibuhlungu. Ngabiza uJesu ngambiza uJesu ngashauta. Usisi wami washo ukuthi hey wena phela sihlala isodwa la. Ubangela abantu umsindo ngathi hey awazi okwenzakala ekhanda lami. Awukwazi engikubonayo ngalesi sikhathi. Ngibona amazipa amada sekhanda lami. Bangidluthuna. Ngikhuluma njengamanje ikhanda lami liyaphefumula libuhlungu. Ngihle ngithi ongangisiza ngibani. Ngivele ngiguqe khona lapho phakathi kwengubo zami ngithandaza. Khalela uJesu wami. Yes. Ngamkhalela uJesu ngamkhalela ngathi hawu ngithethelele. Bengingazi ukuthi sengisindisiwe. Futhi bengingazi ukuthi wena uhlobani nezinto zomhlaba. Ngiyabonga. Yes. Ngidedeleke kuse. Uma kungasa ngizokhipha lento le. Okay. Kwaba yikho ukuthi ngilale. Inkinga kwakuyini ngoba phela kwakuzinwele zakho nje.
kusho ukuthi ukubopha inwele uJehova Oh. vela akakudalelanga lo akasidalelanga lokho Okay. ngoba okay. ngathi sengikhulile emuseni kaNkuluNkulu ngakuzwisisa ukuthi impela ngiphume esiswini sikamama ngabophanga inwele. Oh yes, Yes. zazi right. Zazi right nje zi natural. Futhi angithi lezi spray zazi ngangizispray angizazi nama shampoo engangishampune ngawo angiwazi ukuthi Oh. anganjani. Yes. Okay. Yeah. So ngazwisisa kakhulu ukuthi kufanele ukuthi ngibe natural. Angithi ngikhitshiwe kuma face powder, ngakhitshwa kuma lipstick. Yep. Nasekhandeni lami kumele ngibe njengokuphuma esiswini sikamama. Yes, yes. So kwasake ngakhipha bamangala. Yebo. Bamangala. Ukuthi hawu Nkosi yami. Umuntu ohamba ufike ebusuku uyaqhaqa. Yazi nje lento ayihlala even nama awanyana nje few. Hey. Hayi ngoba kanjalo ngazwisisa hayi. Yeah. Uthi uJesu sezakhele kimi. Yeah. Akasahlobani nezinto eziningi. Angahamba wangifundisa. Izinto azithandana angazithandi. Nokugqoka njobana ungibona nginje. Ngafundiswa nguJesu. Oh yebo. Ekhuluma nawe. Engifundisa ukuthi owami umntwana uqoka so. Uhamba kanje. Ukhuluma kanje. Ngezwi noma ekhuluma. Ngezwi. Oh okay. Lapha angafanele ngakhulume khona owami umntwana uyathula. Oh. Okay. Futhi owami umntwana akasahlangani nezinto zomhlaba. Akasakhulumi. Nxa abanye bekhuluma izinto zomjola akasahlanganyeli nabo. Oh yes. Owami umntwana. Othi yena uhlanzwe ngelami igazi. Yebo. Ngathi hawu uJesu njalo ngiyabonga. Eish. uJesu uyakhuluma nawe uhleli akhulume nawe sibili umuzwe nikhulumisana. Hayi sahamba ke isikhathi. Sengisindisiwe. Sengisebenza nase church. Echurchini yethu awusebenzi ungasindiswanga. Oh kumele uqale usindise. Awukwazi ukuphatha umsebenzi kaNkuluNkulu ungasindiswanga. Awukwazi ukuncedisa nje noma ukuchanyela. Awukwazi ukukwenza lokho. Oh yes. Yes, kumele uqale usindiswe. Ube nobufakazi. Yes. Ukuthi izono zakho zisusiwe. Oh, so wena nje uma ngilalela kahle ukusindiswa kwakho akusikhona lokho ukuthi wamamkela uJesu esontweni noma kumfundisi othile. Kuwe nje kwakuwe nje noNkulunkulu. Kwakuyimi noNkulunkulu. Ngiyakuzwa. Yes, ngoba mina ngamtshela ukuthi izono zami ziningi mina ngizoza kuwe ngani ngefasting. Yes. Ngoba amacala ami maningi. So angizange ngezwe ukuthi ngithi ngumfundisi. Of course ngizathi abazalwane ngoba vele abazalwane siyathanda bayathandaza ukuthi abanye ngimabelizwe ilizwi lakho basindiswe noma kukuphi. So mina kodwa ukuthola ukuthiwa ngamukela usindiso ngaziyela sibili kuNkulunkulu wami. Manje esontweni ke mangabe ususebenza khona njengokuncedisa esontweni njengobusho. Bayikholwa leyo oyishoyo ukuthi mina ngisindiswe ngalendlela. Bayi understand. Abakwazi ukukuphikisa. Oh okay. Abakwazi ukukuphikisa noma uqamba amanga. Baza kubona ngezithelo zakho. Oh. Angithi umbhalo usho njalo uthi nizababona ngezithelo abathi bangabami bengayisibo. So noma ngiqamba amanga abona abangena indawo. Angithi ngimile phambi kwaMoya eNgcwele naphambi kwaThixo naphambi kwezulu naphambi kwabazalwane ngafakaza usindiso ngathi mina izono zami zisusiwe. Bona bathi amen. Okay. Malibonga igama leNkosi. Yebo. So bona bajabulela ukuthi sokutholakala inyimvu. Yes. Uma iyimpisi izabonakala. Yo ngiyakuzwa. Yebo. So ngaqala ukusebenza mara before ngisebenza futhi ngengacula mina ngingasindiswanga. Ngimile lapha ngicula isolo ilizwi la ngitshela lathi phela wona usindiswanga. Ngo 2015. Hayibo. Lathi phela wona usindiswanga. Kuthe from there abazalwane bagcina bebona ukuthi noma sengicela sokuthiwa sicela usiculela isolo noma ngithi hayi ngiyabonga. But angizange ngabatshela ngoba bangekho sure ngento engikhuluma ukuthi ngalizwa impela ilizwi kulelizwe elipha ngikhuluma nomuntu from Norway. So ngakuzwisisa sengisindisiwe ukuthi uJesu uyakhuluma nabantu sibili baphile bangafi. Yebo. Yo. Ufuthi kwakho wathinta futhi nendaba yokuthi umkhwenyana wakho. But uthe ebengakulobolanga. Lo first husband. Yebo lo waphinde wayoxolisa kuyena. Okay. Lo angithi ubengalobolanga. Yese saxolisana sibili ngamxolisa ngamtshela nje istory sonke. Yes. Ngokuphuma kwami kulomshado wesibili.
angithi uyakhumbula ngikutshela ukuthi lo kade sixoxa nje lapha ngithi lo mntwana lo engamfebayo angisakhulumi ngomshado la sengikhuluma ngokufeva ngoba izulu la ngivezela ukuthi ngiyafeva yes ngathi khonapho bekungu 2022 la ilizwe lakhuluma lami khona kulomtshado bengisithi ngizohamba nje ngendlela kuyona le ndaba yokuthi ngize ngingene kona lo mshado kusho ukuthi bengingakakhule emseni kaNkuluNkulu ku second husband yes ku second husband yes bengingakakhuli okay mara inhliziyo yami yayingalela ibonisa sibili ukuthi lento engiyenzayo iwrong so mina ngize ngithi imistake yami ngatshela ifamily yami abangamazi uJesu kwakufuneka nje ngithi maso kulomuntu othi ufuna ukungithatha ukungilobola ngiye kubani kubafundisi bami manje ngaya kubafundisi bami sengiqale ngefamily ifamily yavela yangikhulela nami ngavuma futhi angiphoxelele ngoba isinqumo siphuma kimi nami ngavuma so ngavuma lo muntu wahamba walobola kusho ukuthi lo muntu ulobole 2017 owalobola ilo second husband yes lo owagcina abantwana futhi ugcine usubakhipha ngibe nomntwana oyi1 kuyena ayilona ngomunye okay lo boyfriend lwana ayilwana zange sayenda abantu ingavela ngaphuma kuye lo ngamthola sensindisiwe okay usaqhubeka usaya ke manje kulo wagcine kulobola ke manje okay ngifuna ukunderstanda leya yalo oqala owahamba wayoxolisa kuyena ukuze yonke into niqolise like izono zakho ithethelele lo oyengaxolisa kuyena ne akusunguye anginabantwana naye alright leli lizwe elakhuluma nami lo muntu wafika wamiswa phambi kwami ngiguqile yes angizange ngaba nabantwana naye kodwa lezi esazikhiphayo angithi akalobolanga kuphela laphana kwakufanele nje kuxolelwane laphana uNkulunkulu angithi mina ngangifuna ukuxolela wathi wena uzofuna ukuxolelwa kanjani wena ungaxolelanga umuntu wami okay siyathola manje laphana angizange ngahlanganisa anything naye yebo angithi lo baba abantwana usele ekhaya mina ngila eGoli zonke lezi zinto zenzakala la eGoli alright hayi qhubeka ngephesi yakho bengifuna ukunderstanda nje yes so ngase 2017 I think 2017 ngahlangana nalo bhuti lo ngiye ngithi wangilobola ngahlangana naye lapho yes wathi kusho ukuthi kube kunguphela konyaka ka20 kusho ukuthi bekunguphela konyaka ka20 ngathi bekuphela unyaka ka2016 singena ku2017 ngihlangana nalo ubaba womntana nami lo engamfebayo ngifuna ukuthi abazalwane ngikubeke kube clear ukuthi noma ulotsholiwe ulotshelwa i-second husband usebufebeni nxa ubaba lo engashonelwanga nawe indoda yakho engashonanga okay akulazuleli kuvumela umshado onjalo ngoba manje wena usushado kwesithu manje usushado kwesithu while indoda yakho injani isaphila noma ungakaze wathathwa ngenye indoda wena ndodo othathwa ulahlo omunye wakho akulanto esayinwa ezulwini yes kwaziwa lo wani umshado oqala okay igovernment iHome Affairs ingasayini yes but ezulwini akusayinwa lutho kwazakala ukuthi unoma ushade nozibani yebo ngiyakuzwa umshado obalwa ezulwini ngokuqala so ngase ngihamba ke kuthe 2017 ngicabanga ukuthi lo bhuti walobola nge2018 wahamba wabonana nabakithi ngo2018 alright yes and bekuyena owokuqala ukuyobonana nabantu bakini akekho omunye obese ke wayenza leyo party lo ubaba abantwana bami owokuqala yena lo uNkulunkulu athi ihusband yami wahamba kodwa azange akhiphe lutho kodwa wafika kwifamily wafika bamtshela ukuthi sifuna ini nani mara akazikhiphanga kungane ebizwa ngehusband engakhiphanga lutho kungane inkosi imbiza ngohusband mina angazi ukuthi indlela zika Jehova zaziwa umuntu ngize ngasho ukuthi ekucabangeni kwami ngicabanga ngoba ngike ngayicabanga lento ngathi ngicabanga ngathi mhlawumbe uJehova ufuna ukungigcina nje nginjalo
Oh. Yeah. Ngifuna ukuthi nje ngizihlalele nginjalo. Mangingayi forward ngizihlalele nje. Noma ngingabuyele emuva kodwa ngithanda ngizihlalele. Okay. Yeah. Okay, yes. So ngoba nami ngike ngakusho ngathi kumbubala ukuthi abantwana bami bokuqala vele ngabakale yana ndoda. Ikho la ngizale khona abantwana phela abayi2 abokuqala ngibazale kuleyo ndoda. So mara ngithi into engiyithanda ngoJehova akakamphoxeleli ukuthi yapha ishada ungafuni. Uthi mangihlala into angayifuni ukuthi as long enesaphila mina ngiye phambili. Ngiyabe ngifeba ngoba uyaphila. Okay. So ngo2017 weza ke lo. Uthi mayebuyile ngifethi uhlangana nami futhi ngibuya yabona usisi wami. Siyahlangana eBree siyahlangana khona lapho uyangitshela uthi wazi waqoka kahle angithi bese ngifundisile uJesu sengifundisile ukugqoka. Oh yes. Sengithwala lekhanda. Yebo. Ama lipstick asusiwe ngigqoke sengigqoke njengoba nangigqokile. Yes. Athi wazi waqoka kahle umuntu. Ngona ngumfazi wokuthatha. Impela futhi ugqoka kahle nezicathulo zakho zashine yazi nje ngilo ngiyayibuka ngibheke ezami ngithi yezami manje mase sizinje ayikona. Sibonga inkosi. Inkosi iyafundisa. Yebo. So wangifundisa uJesu ke sahlangana nalo baba. Ukugqoka kwami ikho kwathatha inhliziyo yakhe. Oh yes. Wathi nayi wazi waqoka kahle umfazi wokuthatha sibili. Mina ngiphendula nje like ngiyadlala ngithi amadoda okuthatha sakhona manje sokwasala abaqambi bamanga namasela ikho kukhona manje ngimphendula nje ngalendlela. Athi hayi mina ngiserious wahamba. Futhi nama ngimfoneli ngisithulele ngoba ngiyakholisa la ngithi ngisho ngimfunda ilizwi sengizikholisela. Uthe ngilibele afonelwa nomuntu. Athi imubani usangikhumbula ngithi awu mina ngithi vele ngoba ngangikhuluma ukuthi akusela amadoda athathayo manje vele nawe wawuvela uzidlulela uqamba amanga athi hayi mina ngiserious ngizobuya ngicela iaddress uyazabuye nje abe serious athole nje angisakhumbula ukuthi kubuya kwakhe oqala wathola usisi wami khona na ngisakhumbula ayi abuye nje afika lethula udaba wazobuya kusise khona awu kwaba mnandi halami ngajabula athola ukuthi umuntu impela unesithunzi serious uqinisile sibili. Yes. Kwaya wabuya nefamily yakhe. Kwaba mnandi bebuye ngemoto kwaba mnandi. Lami ngawuthola umshado sibili ngazibona sibili ngathi nanku umshado. Thixo wethu umuhle. Mina ngiyambonga uJehova. Yebo. Hayi ke angithathe ngapha uJehova sembusisile ngomsebenzi untshelile vele ukuthi uzosebenza uqala kanyaka ka2018 wangathi ngo2018 khona wathi ukuqala nje kanyaka uzosebenza ukutshela nje uyakhuleka ungitshela nje ne date ukuthi ngelanga ngesikhathi ngenyanga ethile ngokuqala kanyaka ngiqala umsebenzi ngoJanuary bekumhla kabani kanti 12 ngathi bekumhla ka12 January. All right. So umfundisi wami ngiye wangitholela lo msebenzi. Bona labade ngikutshela ngabo ukuthi bebengithandazisa sibili ukuthi uma uya ngale uNkulunkulu akusize ufakazi bakho ubuzosiza abaningi. Yebe. So ngaqala ukusebenza kwaba mnandi emsebenzini. Ngazwisisa ukuthi ngempela umsebenzi ngiphiwe nguJehova kwaba mnandi ngasebenza saba ngabangani sazwana nalo umuntu akade ngisebenza kuye kwaba mnandi kakhulu wangithemba ngoba mina abantwana especially abantwana bangithanda ngeindlela esimanga. So wabona inhliziyo yami ukuthi abantwana ibathanda njani ubengalandaba nokuthi ahambe isikhathi noma 4 days engangifoneli lokuthi angibuze ukuthi abantwana abanjani. Hayibo. Ezwisisa ukuthi lo muntu futhi usindisiwe naye uyalazi levangeli lo sisi uyalazi ivangeli. Oh yes. So wayengelavalo ngize ngimbuza ukuthi hawu wena usishiya awusifonele hayi noma nawe ngiyazi ukuthi ni right. Okay. So ngambabaza uJehova ngendlela esimanga. Kanti uJehova ufuna ukungijabulisa. Mina nami sengiqala okunye. Angikunanzelelanga ngaleso sikhathi ukuthi uJehova yena ufuna ukuthi mina ukungibusisa ngezinto ezakhe ezifihlakeleyo. Okay. Nanko mina nami sengigijimisa umshado. Kanti bekufanele ngigijimisa umsebenzi. Oh, Kwaba nezinto ezimbili manje.
unyawo lolu belungihlupha lolu hayibo ngingakaqali nomsebenzi belungihlupha lusiba nama cramp enye cramp ebhlungu so ngangena ku fasting sengikuba baloko kodwa engakangishadi ivakashile okay ngifike lapho unyawo ngizothi unyawo ngathandaza ngangena ku fasting ubeyazi bengimtshela ngoba anti vele besesazana bengimtshela ukuthi hayi ungambona ngithuli ingabe le ndaba lokudla kombe nguseva ngadla ungangibuzi lutho ukuthi waye ngingahle yes angene emthandazweni uthe wathi maye sisemsebenzini ngangena emthandazweni ngathandaza unyawo lolu ngalizwa lu stretcher bengithi mangithandaza mina bengiqala ngisagoqile ngihlale ngigcine ngilala ngesisu diwe bengimthanda ngakhona uNkulunkulu yebo ngigcine ngilala ngesisu ngaluzwa unyawo luselulwa zingilosi lwa stretcher lusithi emthandazweni from that year I think in 2017 angiyama even emsebenzini nxa ngiyama emsebenzini nxa kuthiwa ngiyasebenza ngime yes lungangihlukumezi noma kuthiwa ngisebenza e-restaurant alungihlukumezi since walapheka since ngalapheka 2017 yebo ngamtshela ngahluleka ngizwa ngathi hey wena uyakhumbula ngihlala ngikhala ngonyawo uJehova semphilisile khathesi khona yes from there la namuhla so ngaphila ke ngamtshela lokuthi umsebenzi uJehova senjethi ngiyawuthola umsebenzi ngesikhathi esinje ngizowuthola ngizoba ngisebenza wathi awukuhle hawu namanje sahamba ekhaya sithema sibuya sahamba ngacola impela ngahanjiswa kubo ngokomthetho sibili okay ngahambe ngakhatshwa ngusisi wami ngisiya kubo ngokomkhuba khona ukuthi mawusifikile khona ngale kuyabulawa imbuzi enye iphathi lihambe nayo nini hambayo okay yebo hayi sahamba ke kwaba kanjalo kodwa lapho kwafanele nginanzelele ukuthi lo mshado lo vela kusiyiwe ngoba umuntu nxa elotsholelwa ngithi nawe kufanele ube khona wena makoti wakhona ngesikhathi kulotsholwa yebo yes ngoba abadala mele kube namazwi abakubuza wona ukuthi ngoba sesamukela le mali yalomuntu uzahlala naye yini oro kanjani yes uqinisile ngesinqumo sithathayo oro kanjani yes yikho lapho kwavela kwangivula ingqondo noma ngangisemsebenzini sebehambile bona kwathengwa amasudu kwathengwa nempahla kama ngazwisisa kodwa ukuthi lokhu kunxele lokho kodwa ngitshela ngamuntu ngathi phela nxa ngomthetho nxa ngikulotsholwa umuntu lami kufanele ngibe khona engilotsholwayo kodwa hayi mangiyekele kunjalo ngayekele abangitshela bathi sihambe kahle kube kanje nakanje nakanje mina ngaleso sikhathi ngisemsebenzini lo mlungu wami lo angimtshela ukuthi ndoda phela lapha sengilotsholwa ngivale umlomo yebo ngizithulele nje baphenduke ngithathe lami off siyobonana kade sesibonana ngoba sekunesivumelwano ngale ekhaya akusekho into enginqabelayo okay sihambe kusho ukuthi ekuhambeni kwami anginanzelelanga ukuthi sengipreek ngabethwa ngelinye ikhanda la ngishaya ikhanda la ngishaya ikhanda la ngishaya ikhanda la ngishaya ikhanda kanti isisu mangiphuma emsebenzini isisu leso sabe siphuma ngendlela ngisahamba hawo hayibo saphuma eish kwabe kunikeza isayini yokuthi lo mshado lo awuvumelekanga ngahle ngazwisisa yazi la ngibamba ikhanda saphuma I think bese ngifike MTN saphuma ngase ngicela itoilet ngacela ki toilet ngangena etoilet ngacleaner oh yes ngabe sengithandela ngethishu ngahamba mangifika kuye ngiyambonisa ukuthi kwenzakala ingozi nasi yebo wasetshela ke naye isihlobo zakhe kanjalo hayi azange sikuthatha ukuthi hayi lokhu ngokwasezulwini kuyafakaza ukuthi lo mshado hayi awuvumelekanga ezulwini awaziwa saqhubeka isikhathi sahamba yes kuthe komunye umnyaka futhi ke bekunini khona lapho 2018 ngathi sahamba ngeEaster ngathi sahamba ekhaya ngeEaster lapho futhi la khona ngase ngaba preg nguye lo vava lo wazalwa isimbiza uvava ubaba kwamnikeza igama wathi nguvangelini kodwa mina ngingakakwazi ukuthi ngizithwele ngaphiwa ngabona ingilosi eziyi2 kungathi ngikhuphuka mina uyabona amafem
kungathi ngihlangana nazo phezulu kwamafemu mina ngihamba phezulu Phezulu kwamafemu kwamafemu, zona okay. zingathi zisesihlahleni engasiboni nokuthi sicina kuphi isihlahla zakhona zithu omunye ungiqhubela umntwana Oh. lenye ithi kimi mina uyambona umntana wakho ngithi ye uthi ngoyini ngithi intombazana uthi ngoba igama lakhe ngithi othandwe inkosi base benginikeza umntana wami Wow. ngamamukela ngamgoma Zinjani nje ingilosi nje? Ngokolwazi lwakho. ingilosi angeke ngidescribe Eh. ngabona kumhlophe nobuso babo bumhlophe nje bahle abantu bakhona Ukumhlophe lokho kobufana nabelungu noma Okay. hayi vela ngangeke ukulinganise nokwasezweni akusikho kwasezweni Oh, okay. akusikho kwasezweni into engayibonayo ukuthi zimhlophe lezi ngubo ababeziqokile zimhlophe Yes. yikho engakubonayo Okay. ngamamukela kumntana nami ngamthatha ke angizibona ukuthi zayapi ngabe mphaphama nami ngathi hawu kanti ngilele angimtshelanga naye ngazithulela kuthe lami sengibona ukuthi hawu ngempela sengizithule ngathi phela ngayiphiwa igama kwathiwa igama lakhe othandwe inkosi uyazi ukwazi kwafakaza nama ngifike echurch sesisikhulu isiso sengifike echurch omunye umzalwane wathi kimi umntana lo ngamzala umnika igama uthi nguThemba inkosi. Wow. Manje mina ngithi hayi uma kungaba ngumfana uzoba uThemba inkosi. Oh yes. Uyabona amagama la ahambelana. Mina kwathiwa othandwe inkosi yena lo mzalwane uthi umnikeze igama uthi nguThemba inkosi. Yes. Malibonga igama lenkosi kusho ukuthi kwavela ezulwini sibili. Yes. Ngiyabonga. Yena wamangala nje ngibona ngijabula ngihleka ngijabula ukuthi kuyafakazelana. Waze wangikhumbuza lo mbhalo ka uMaria lobani ke nje Elizabeth. Yes, Elizabeth. Kwafakazela nabathema beqhawula labantwana abadlala. Yebo kunjalo Malibonga igama lenkosi. Manje ngezwe ngikhula kakhulu ngathi ngempela lokho kuvela ezulwini. Yeah. Hayi ngakhulelwa ke manje asisashayisani nobaba omntanami. Uthandwa lusamnani njengakuqala. Hawo. Usengizonda lama umuntu engibuza ungathi ungijova ngenariti. Athi unjani umnyeni wakho ngathi uyangijova ngenariti. Ngivele ngimkhihlizela inyembezi. Ngikhale. Uyamuzondiswa ngathi khona ukuthandiswa nokuzondiswa. Kusho ukuthi isisu. Bona abahle bangitshela ukuthi hayi isisu navava kuzadlula. Ngaleso sikhathi wesithi naphuma manje ugogo sembiza navava. Athi hayi isisu kuyadlula lokho. Ngathi hawo ngempela. Hayi ngilalele nje kanjalo safika ke isikhathi sokuthi ngiyeteta umlungu wami uthi mangitete la yena uthi khaya umbhalo uthi thobelana amadoda ena. Oh yeah, okay. Hey bakhuluma abazalwane bathi izibhedlela zasekhaya uzwile ukuthi kunjani kuthiwa omunye kucima imishini eteta kumbe omunye kuthiwa ucima imishini eoxygen ugesi uyahamba kakhulu hayi kancane. Mina bese ngithi manje ngizoyenza njani ngoba yena uthi mangiye ekhaya. Kufanele ngilalele hayi ngalalela ke ngo2019 yebo ngahamba ke ekhaya vele sokusele nje ukuthi ngahamba vele sokusele 3 weeks. Ngithi ngendlela engangimthanda ngakhona uNkulunkulu ngangifasta ngisho noma ngizithwele ngilale ngadlanga hayibo ngizwe inkonyane isigoqana lakhe izongibulala. So engiphathe sengishile la. Yes. Sengihlangane naye lo baba.